Bahai tong paisa hengke khakha kaham tong paina hai lam so gote ke katal video tinyo ka tata IPL 2024 ni 11 मैच माने के 11 बार मैच नि हिंजागो पंजाब वर्सेस लखनऊ ओ मैच सपाइना ओ मैच बो जागा थंगाना ओ जुत तिनि एबिडिन भिंदि सपाइना हाइन बैना बिदिन प्रा पाइस तर तोय नाय मा तंग नाय पंजाब वर्सेस लखनऊ ओ मैच थंगाना लखनऊ नि होम ग्राउंड न अतुल बिहारी वाजपेयी नाय तिनि ओ मैच थंगाना 7:30 तिनि सैटरडे नाइट ओ मैच थंगा मैच रिव्यू रिपोर्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड मैच विन प्रेडिक्शन लास्ट नाइके जों हाइन हाइ जदि IPL 2024 ni Lucknow rong first match naika brok first match hari phaijak RR rok bai mane Rajasthan bai hari phaijak yang Punjab rok ni naika ke Punjab rok first match pai phaijak haban second match brok bo over bai hari jak second match ka Punjab rok no bo RCB rok marki no hari ri phaijak ta hai chu jodi ground ni report chana thaka ko jaga pura ha kosom bai ha kasak da match jafur pano run khaina la cost ta batting ni bagoi batting rok ni bagoi marki no cost tong ta Lucknow i home ground Lucknow rok ni bang kong head to head record sungnai thaka ko jaga 7 bar match dong tini Lucknow 3 bar paijak 3 bar payangjak 1 bar ke result kuni ongjak o match je first bat khini brok ni paina ni chance tong ta besi bag run ka ta o match mani ke o ground jitun je first bat khini brok bagoi pra benefit tong ke himni taw ke dui khan team ni playing 11 naile ni puila ke tung Punjab king ni naile ni obon playing 11 botei jar bahai jar number 1 Sikhar Dhawan nong captain number 2 Johnny Best 2 number 3 Purabas Simran Singh number 4 Sam Karan number 5 GT Sharma number 6 Lilam Livingstone number 7 Shashank Singh number 8 Harpreet Barar number 9 Harshar Patel number 10 Kasigu Rabada number 11 Rahul Chahar impact player ka ta Osdeep Singh man aba situation hisab ti muthung na bo jaga man muthung aba hai ongnai ta sung hai Lucknow Super Jeni playing 11 9 tha ke number 1 tong KL Rahul captain number 2 Quinton de Kock number 3 Devdal Padikkal number 4 Ayush Badani number 5 Deepak Huda number 6 Nicholas Puran number 7 Ostoni Chabaka Kyle Manu Manu number 8 Kunal Pandya number 9 Ravi Bishnoi number 10 Mohsin Khan number 11 Navin Ulhaq jadi bang impact player tas tempat mutung baka sibam mabin fan mutung yas eba sibam mabin fan mutung tau dikhan team ni playing 11 naik ke no pora ekdom dikhan team ni pura balance para saman naik talk korna ob tong ta no khomta tong hakat now antak suman omesa paiman ni prediction bhai na antak suman an prediction omesa painan chance tong Punjab rok jekhan omesa na painai tak na baksa suman tamni Lucknow rok la pai tam Lucknow as kaham batting rok tong ba tan ba pai mano haipan ta no man ani ang je pudu nai ang ke Punjab pudu tha Punjab painan chance tong ta ani mate ke Punjab rok painan ni besi bak chance tong ta Lucknow rok kom ta ke ta Lucknow ka tala comment ke nang mate ke o team ni Punjab de painan na Lucknow mai nak tala comment ke tai ka talong chin channel subscribe khaji tai like re share khaji malani hanya next video tang kan ke tong pai ja ham bai